дар дарси гузашта мо бо шумо алфавити забони англисиро гузашта будем ва гуфтем ки аз 5 садонок 21 ҳамсадо иборат аст. дарси ҳозира бошад қадами аввалини шумо барои хондани калимаҳои забони англисӣ аст. махсусан қоидаҳои хондани садонокҳо мебошад. бисёре аз шумо медонед ки садонокҳои забони англисӣ 4 намуд овоз доранд. кадом овозҳо ман ба шумо мефаҳмонам. дар ҷадвал 4 қоидаи садонокҳо оварда шудааст ва ба назари шумо хеле мушкил метобад, аммо интар нест. танҳо 4 қоидаи оддӣ ҳасту бас. барои фаҳмо шудан бо рангҳо ишорат кардем. қоидаи 1. агар калима бо садонок хотима меёбад, ҳиҷои кушода аст. ҳиҷои кушодаро мисли алфавит талаффуз мекунем ва ҳарфи и ки дар охири калима аст намехонем. як бори дигар. қоидаи 1. агар калима бо садонок хотима меёбад, ҳиҷои кушода аст. ҳиҷои кушодаро мисли алфавит талаффуз мекунем ва ҳарфи и ки дар охири калима аст хонда намешавад. садонокҳои забони англисӣ 4 намуд овоз доранд. қоидаи 2. агар калима бо ҳамсадо хотима меёбад, ҳиҷои пӯшида аст. ҳиҷои пӯшидаро бо овози кӯтоҳ талаффуз мекунем. як бори дигар такрор мекунам. қоидаи 2. агар калима бо ҳамсадо хотима меёбад, ҳиҷои пӯшида аст. ҳиҷои пӯшидаро бо овози кӯтоҳ талаффуз мекунем. садонокҳои забони англисӣ 4 намуд овоз доранд. қоидаи 3. агар калима бо садонок ва ҳарфи r ва ҳамсадо хотима меёбад, бо овози дароз талаффуз мекунем. як бори дигар такрор мекунам. қоидаи 3. агар калима бо садонок ва ҳарфи r ва ҳамсадо хотима меёбад, бо овози дароз талаффуз мекунем. садонокҳои забони англисӣ 4 намуд овоз доранд. қоидаи 4. агар калима бо садонок ва ҳарфи r ва боз ҳарфи и хотима меёбад, ду овоза талаффуз мекунем. як бори дигар такрор мекунам. қоидаи 4. агар калима бо садонок ва ҳарфи r ва и хотима меёбад, ду овоза талаффуз мекунем. садонокҳои забони англисӣ 4 намуд овоз доранд. овози садоноки a дар қоидаи 1. a дар қоидаи 2. a дар қоидаи 3. r дар қоидаи 4. air. овози садоноки o дар қоидаи 1. o дар қоидаи 2. o дар қоидаи 3. o дар қоидаи 4. oa. овози садоноки и дар қоидаи 1. и дар қоидаи 2. э дар қоидаи 3. дар қоидаи 4. ия. овози садоноки ай дар қоидаи 1. ай дар қоидаи 2. и дар қоидаи 3. ӯ дар қоидаи 4. ая. овози садоноки вай дар қоидаи 1. ай дар қоидаи 2.
ای در قاعده 3 او در قاعده 4 آیر. آواز صداناک یو در قاعده 1 یو در قاعده 2 آ در قاعده 3 او در قاعده 4 یو. این 4 قاعده که آموزانیدم تنها به صداناک ها تعلق دارد. اگر شما 4 قاعده را فهمیدید دوام میدهیم. اگر نه تکرار کنید. در اینجا ما مثال آورده ایم. صداناک ای در قاعده 1. در اینجا مثال آوردیم کلمه نیم رو. خیلی که میدونید از قاعده 1 کلمه هجای کشوده است. اگر هجای کشوده باشد صداناک خیلی که در الفاوی تلفظ میکنیم همون گونه خونده میشود. برای همین این کلمه نیم حرف ای که در آخر کلمه است نمیخونیم. صداناک او در قاعده 1. در اینجا مثال آوردیم کلمه نوت را. در اینجا قاعده 1 را به یاد آورید. او در اینجا صداناک است. کلمه که صداناک دارد و تمام شوی کلمه با حرف ای هجای کشوده است و صداناک آمده چگونه که در الفاوی تلفظ می شود همون گونه تلفظ میکنیم. هجای کشوده است. نوت میخونیم. صداناک ای در قاعده 1 این هم با کلمه های پیشینه مانند. الکی شما میدانید که چقدر خونده میشد. هجای کشوده است اما در اینجا ای خونده میشود. بی در سامانه انکتاج نقطه تیجی درآید. کلمه که نافهمو است در بالایش 1 مرتبه پخش کنید. بی و چگونه که دیدید یگان تنقیزی نمیکشید. صداناک ای قاعده 1 رو به یاد آورید. خیلی که میدونید در قاعده 1 این کلمه فاین خونده میشد. حرف ای که در آخر آمده است خونده نمیشود و حرف ای خونده میشد برای اون که هجای کشوده است. در اینجا کلمه وای همچون صداناک اشتراک دارد. در اینجا مای هجای کشوده است. صداناک یو قاعده 1 طرز خوندن تیون هجای کشوده است. میگذاریم به قاعده 2 حرف ای. قاعده 2 رو به یاد آورید. کلمه که با هم صدا خاتمه مییابد هجای پوشیده است و با آواز کوتاه تلفظ میکنیم. نگاه کنید حرف ای همچون تلفظ میکنیم. برای که هجای پوشیده است حرف ای میشد. صداناک او در قاعده 2. قاعده 2 رو به یاد آورید. هجای پوشیده است. آوازی کوتاه تلفظ می شود. صداناک ای هجای پوشیده است و آوازی کوتاه تلفظ می شود. ای نه صداناک ای در قاعده 2 در اینجا تلفظ دیگر خیلی می شود. ای نه ای. صداناک وای در قاعده 2 مثل ای کلمه هجای پوشیده است. برای همین تلفظی وای به ای تبدیل می شود. در قاعده 2 میف صداناک یو در قاعده 2 در اینجا یو همچون خونده می شود یا تلفظ می شود و حرف یو به تبدیل می شود. در قاعده 2
дар хотир доред. cup, cup, A дар қоидаи сеюм агар охири калима бо садонок ва ҳарфи R ва ҳамсадо хотима ёбад, овози дароз хонда мешавад. Чӣ гунае ки қоидаи сеюм талаб мекунад? park, садоноки ов дар қоидаи сеюм агар охири калима бо садонок ва ҳарфи R ва ҳамсадо хотима ёбад, овози дароз. Қоидаи сеюм ба ёд оред. Дар ин ҷо ов ҳамчун о дароз хонда мешавад. Садоноки и дар қоидаи сеюм ба ёд оред. талаффузи и дар қоидаи сеюм ҳамчун ӯ талаффуз мешавад. term, садоноки ай дар қоидаи сеюм дар ин ҷо талаффуз ӯ мешавад. қоидаи серо ба ёд оред. firm, firm. садоноки вай ҳам мисли ай хонда мешавад. дар қоидаи сеюм ӯ. bird, садоноки ю дар қоидаи сеюм талаффуз аллакай дар қоидаи сеюм дигар хел мешавад. ю не ӯ. turn, садоноки эй дар қоидаи чорум дуовоза мешавад. дифтонг. care, care, аллакай мешунавем ки дар ин ҷо дуовоза ҳаст. care, care, ar, care дуовоза аст. садоноки ов қоидаи чорро ба ёд оред. more, more, садоноки и дар қоидаи чорум дуовоза мешавад. here, here, садоноки ай дар қоидаи чорум. қоидаи чорум аллакай медонам ки дуовоза мешавад. агар ин нафаҳмед ба ёд оред қоидаи чорумро. fire, fire, вай ҳам мисли ай. қоидаи чорумро ба ёд оред. tire, tire, дуовоза аллакай. садоноки ю дар қоидаи чорум. during, during, умед дорам ки шумо фаҳмидед. садонока бо ҳамин чор қоидааш аз ёд кунед, дар хондани забони англисӣ ягон мушкилӣ намекашед ва тарсу ваҳмам нест мешавад. агар дарс ба шумо маъқул шуд, лайк монед ё подписатсияро пахш кунед. ташаккур барои диққататон.